Sa Nang kamera na Orang sepatu Ka School St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora Hakajinya lam joy pada principal pada kilbot boy kelap pelong ya kajinya keduk lang na kabenta jong barok kikna school barim kebashi snilantel kata hakan riu tarik urisau jong usnem arajar arfuar kabalalong hakanehi ke school bar hakate kesni la tharu ya seng jong kikna school barim hakabala jir bat penskam ru ya kinokit kam ban kid hakiling ko refer kata jaga kerdan presiden labat dai babu Elijah Sawian Vice President Daiba Sengbor Lang Nongkenri General Secretary Babu Aloysius Sirkhan Assistant Secretary Ba Melchior Riang Treasurer Kong Isidora Swear Publicity Secretary Ban Kershan Karnayor Organizing Secretary Ba Ethelbert Kongremai Education Secretary Ba Agustin Karyam Advisors Ba TW Khan MDC Sora Constituency Ba Iba Alan West Khar Kongor Hakate kesni la don ru sibun teli kejinya lekai hakabalai simenta ada kikna school barim bat kikna school gebdang don hakane ke school kum kejinya lekai football basketball bat kwe Siapan khot lagi nadu snem arja ka khandai nakadaw jingwan jong covid kum semala bat khot ya fi kaladon ka cikbu kaba bahar ngala ban ong kaleng jogi nama masan John como principal ila jukali berbor yang syai na school barim maka sin ka bakhado ni khot na school barim kada husnam 8000 sal mat kelas 6 ha ti hakiri records di badam how to snam gina register to pras pangun ya ka bagi juga attendance register ke dalam bangsa adu mata ti kali jarang ka ba step kalau baginya perkat ban sedang yang temai Balangi khadapi kita santri jitumu berpaling ini mentau senam ila sedang kena mentau senam mentau senam kadap cheese pak senam tik kejiwan jogi ini ki father don Bosco mo ibala sedang ini ke school lalu dipulih ke history do school hajing sisa ke school ke sedang lalu senam sejak dari spalai kuar lalu dia kain ke history mo dihadirin pada usia Joy Manik Uwan kerpa ni pada sim dari masalah. Nama pun nak tu pol kisah kim lek sekolah. Tu sim dari mana uwan kerpa ni pada. Imat kini di nak senang kim trek lek biar kini di sekolah ketai. Mau bon nak ketai mak. Kisah lagi. Tapi belum sedang nak bertangi. Senang. Padai dah kata kami sim bahawa senam saja akan dah sepak. San busan. Sedangnya kini ke full fledged St. John Bosco Boys. Mo, but kawai le kecintmu bangi khot happy hangni kalong yin perkre ila di nakabanta ka platinum jubilee 19 kecintam nyofusan senen kata kali ka wei kecintmu mo lasari khot kerki so mo mi khot kerki bakwa bisa yuwa kon bakani ka seng kalong ka seng kabadai ka ketika mon ketika yang jong ni school kata kali ka wei kecintmu ka banin ko kaban ngikwa baga past people kanun dei kaseng kaba sama juga school kaji balong kaseng kaba dei kajingim juga school kata ulah kuat pi menta kasni te sekawai pat hausnem banwan aja afusal ka higher secondary section ka sadap ka silver jubilee bagi snow kumen amal bagi lala play artillery ki course kawai ka arts but kawai ka commerce